Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel yeah, namuntlha of course ta hi la hi Papa Penny leyi nga ta hi kha hi linka na usungove Mr Post ku vhevhena Jim the Caterpillar Man of Fona yena ta kha ri busy swinene na usungove Mr Post emindeni makumu of course ta hi kha hi tela hi DJ Sizer with a reference video already hi kona ka channel ta vekela even a link on top comment hi fike hi vona usungove Mr Post a kote strong la a ri karhi a defender ANC i video leyi mi nga se yi vona ta vekela a link on top comment because mhaka leyi ya connecta ku ya mahlweni because after loko Mr Post a tsale post leyi a nga fika a yi tsala the following day 25 May na mina hlamala hi Papa Penny mara ni nga ku na hlamala yo hi sungula mara fike hi vona of course yi fika yi tsala a post live nga fika yi kombisa ku okay lowu a hi nkarhi wa ku hlamulana na yena lowa makhwiri i nkarhi wa ku kurisa nhlangano wa Mayibuye wu va visible eka rixaka ra Matsonga Machangana a nga lavi ku pfuka hi mina ahe as you can hear Papa Penny yaleyo yi kombisa ka vanhu to ku hi sayiti rona swo yi kombisa ku hayi Mr Post i win loyi ze ku a nga la ku pfuka hi mina yi veka yi kombisa mahata ku i win because hi vona kha hlasela swinene kha hlasela na Papa Penny ka ku n'wa ri mphondzo rin'we veri n'wa ri phondzo na rin'we kha yi hlasela strong as hi swi tiva ku i munhu loyi a nkarhi wa sweswi yi kha yi nga busy no hlasela na ANC even swi ri ka MKP a ri busy swinene na ANC na hi timhaka ta ti-water projects and stuff like that leswi of course stance xa hosingo Mr Post xi nga yimisa swilo sweswo so hi mhaka ku yi hetela yi hluphanyana la yi hetela yi hluphanyana a rindzi ku sitiri ku Papa Penny hosingo Mr Post a ta ha ri leswi a ta ha ri kumaneni it's a bit strange na because Papa Penny hi toka hi kumana Ben Mayenga so ku na Mr Post i nghene laha xikarhi so it's a bit crazy nyana ku a hi ta expect ku maybe Mr Post a ta yi defenda Papa Penny ku ya before hi Ben Mayenga later this year so na ku a ta ha ri kumaneni hi mhaka ti-political parties so hey a rindzi mavonele mi ta vekela hi ku vona ka n'wina kumbe swi vonisa ku ni mhaka ti-politics ku va hosingo Mr Post a ri karhi a nghena na yena you will respond mani na opinion ya swona because Ben Mayenga na already a ri politician even by the way a kha nga swi tivi swa ti-politics so ni va ni nga ri na reason ni nga vula nchumu about Mr Post ko leswi ya swi vonisaka xiswona so you can comment ku ya sayiti ra n'wina mina ni swi tshikisa sweswo leswo hi kha hi move to the different section hambi na ufona swi kombeni loko a yi nga khomekangi kahle a yi mbali na suti ya fanerile yo a yi mbali na suti a yi ri michaviseki so na suti yeyo kwala i ku hala kun'wana a yi vona kahle suti leyi hensi na sungula mi komba suti yaleyo a hi twi ku yona yi ri yini timhaka ta Mr Post la i ri Mutsonga wa ka hina i kha swi tiva ku a kaya ku tekiwe airport u kha swi tiva ku a kaya ku tekiwe tiyunivhesiti i kha swi tiva ku a kaya ku tekiwe mapurasi i kha swi tiva ku a kaya hambi ku ri radio Tsonga yoho radio yaleyo munghana yi tekiwini le kaya mara u le ku defendeni ka xo xi nga defendeki i kha swi tiva kahle ku a kaya vanhu va ka hina va pfumala mati ku phusha tiwilibara a kaya ti-province leti hinkwato ti hluvukile mara hina hi sele endzhaku mara n'wini le ku defendeni ka xo xi nga defendeki u ri ku gaza a hi la ku famba hi lwa na vanhu hina a hi lwi na munhu hina hi ri a hi tirheni kweni loko munhu a nga la ku tirha na van'wanyana a pfala nomo please pfala nomo hi la ku nisana airport yi vuya ku ta kota ku tirhiwa a kaya vantshwa va ta tirha hi leta ku va na university a kaya ku vana va ka hina va ta kota ku dyondzela kusuhani hi leta ku mapurasi lama ma nga pfaleteriwa ya nga fa hinkwawo mfumo wa ANC hi leta ku sweswo hi swi reclaima lava lavaku ku investa ka agriculture va kota ku investa ka agriculture va ri wile ku defendeni ka swo swi nga defendeki wa u defenda swo swi nga defendeki I'm so very disappointed man I'm so very disappointed mina Mr Post na n'wi rhandza swinene ene Mr Post na ta ku byela leswi hi ku lava la ka Africa Mayibuye ta tirha a hi zangi ku Mr Post a wu laveki Mr Post wa laveka la i ta tirha loko we i nga la ku tirha pfala nomo pfala nomo lowu nga la ku tirha
There is no need ya munhu a vulavula leswi a kombetela vanhu tintiho ku va na tinhlamba ehenhleni ka xi xa ku hi fanele hi tirha hinkwerhu ri Vatsonga. There is no need. There is no need. Serious Mr. Post, there is no need. Munhu wo hamba u lo n'wi themendela luya va ri mabanana. U themendela mabanana ku at least loko ku ri na vanhu vo ringana 5 la Limpopo va ku fana na xisa lexi. Kumba ta ya kun'wanyana. A swi ta va swi ri kahle. There is no need ya ku mi tlhokovetsela leti. Last Mr. Post a ku ri wehe nga fiki teka video. I kombisa rixaka ra Vakatsonga wehe. I ku ma swi vona ve le ku cheleteleni ka xikontiri hi ti-wheelbarrow na. A ku nga ri wena nga teka video I kombetela vanhu la I komba vanhu ku ma swi vona ku ANC ya n'we yi le ku ndleni ka yini. Yi ku landza ANC ku pfala nomo Mr. Post. Mi nga ta hi vulavurisa Mr. Post. And it's a fact. I remember the video in Mr. Post xaveriwa hi ANC la it was 2021 October there. Loko se a vuya a rambiwa ka that event endzhaku ka loko a va exposini timhaka ta patu se va vuye va n'wi nyika na gig and stuff like that. Sure event leyi ta yi ri kulukumba swinene. Laha hi vona ku na Mr. Post ku va ku rambiwe yena tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Yeah, so leswi ta endzhaku ka loko Mr. Post yi endle video yi koho kwala ka channel ni vekele link ka top comment ku ta ku ri link yo kona ku mi ya vona this full video leyi yi nga ku tlangeni ka background. So Mr. Post laha va kha yi kombisa patu leri nga kona leri ri hindzaku hi le ka Ngove ro ya Phalaborwa coincidentally va yi rambi kwale leri patu ra kona ku hi yona a ri nga ndliwi hi ndlela yona laha yi nga kombisa no a ku va kha ku tirhisiwa tibara tanihileswi rona kwalano yi te a wu nga na michinichini ya swona. So hungu leri mi kuma ku ri fika ri duma swinene ri discussiweni ka ti-radio and swoko obviously clearly swi fikeni le tihofisini letikulukumba. So swi kombela ku Mr. Post vo zama ku va va hi compensate sweswi hikuva va hi xerelanyana mali na yona hikuva va hi inviteni ka this event which means it's big swi loko ya kuma mali yo hlayanyana lero swa ku hayi Mr. Post sweswi va ta va hi pfarini nomo na loko maybe swo tlhe swi nga handli swona leyi hi nge heti Mr. Post yi ri ku complainini loko va yi xerelini yi ta ku ya na mhaka na hayi ta vuya loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. So yo video ya koho yaleyo I think ni mi summarizele kahle hi nkarhi woluwa analysis a yi ri on point. So video yaleyo ya hayi analyze kahle unfortunately leya live a yi nga ha ri kona ku ni cheka swi kombi na ku ni delitini a ku ve na ti-problem sinya YouTube ya hluva guys i khani ri ka YouTube hence mi kuma ku ni nga swi lava swo vekela video yi nga ri na narration i khani ri ka YouTube i khani ri ka game na swi tiva ku YouTube yi tirha njhani you understand. So loko va ha ri nyuwani vo va nga swi twisi ku ndleka yini ya kwata YouTube so yi lava sweswi munhu a kha analyze and stuff like that. I think hi ngo vheta in that this section a continue man of four swi vulavuriweni swi twele. U nga defenda ANC hi nga ha vulavuli mhaka tigigi loko mi nga la nghena ka tipolitiki it's fine pfalani minomo loko Africa ma yi endla gigi yi mi vitana mi ta cita loko EFF yi endla gigi yi mi vitana mi ya cina hinkwato tipolitiki mi pfala minomo loko mi nga la nghena ka swa tipolitiki mi nga langutisi ku n'we madya mi nga langutisi ku n'we mi pfariwe minomo no mi le ku lahlekiseni ka rixaka it's completely wrong you can't defend something xo xi nga defendeki. Switarata swa le makaya kwala mi tshamaku koho hinkwenu Vatsonga va ka hina hinkwenu matiko lama hinkwawo a ku fambeki la hi mpfhuka mfumo wa ANC wu celetela tiphayiphi wu celetela switarata wu faketa tiphayiphi leta ta mati na ku mati yo ka ya nga humi na ku huma va ku ya suka na ndoti ku ne timpfula sweswi tiphayiphi leta ti pfukuletekini sweswi ka hisa kaya ti ta crack hi mumu swi ta tlha swi nida mali yin'wanyana futhi ku ri ku na mati ya koha ya kumiwangi vana va le ku kumeni ka mati Mr. Post na n'wina van'wanyani na loyi va ri wa ka masuku ya wena wa ka masuku wena hi mona campaign la ANC ya wehe wu nga kombeteli ti-political parties tin'wanyana hi rintiwo mani nga kombeteli ti-political parties tin'wanyana hi rintiwo ku yiniwani mani swiphataphatani u la ku ringeta ku vula yini sweswo loko wu nga na ku joyina wu nga joyini focus ka swa wena mu huma ka swilo leswa vantshwa va kane va le ku hluphekeni laniwani. It's a fact. 68 ya ti-mines ku nga surveyiwa ka matuku ya hina ku ya fika hansi le ka malamulelo ku hindza ka malamulelo ya le ka vomingha laya
ya swi tiva ku na 68 ya tindhawu leti nga saveyiwa ka mfumo mfumo wa n'we wa ANC mara timayini timayini leti a mi le ku endleni nchumu hi tona mi ndlayini hi timayini letiya hi ku timayini leti a mi fanele vita na ti-investor ta investor laha ku vantshwa va ka hina va ta tirha ku va na ti-industrial areas ti-factory hi kota ku controla economy Sitazana airport ku zama ku la ku investiwa va ala va municipality le Giyani swi ku ndeka ni airport le Siyandani kwa xa a ku ndeki nchumu ya yini va n'wi endle ku defendeni ka swona swi nga ku defendeki so yini mara ni vona ku i titwa njhani a vunyumi na vunyuma wu famba wu gongondzela mimitini ndhawini a hi joinani ANC ndhawini a hi joinani ANC swi so a swi le ku tirheleni ka vanhu na we need to work together hi humesa xilo lexiwani hi tirha hinkwerhu mani hi fanele hi tirha hinkwerhu we don't care ku we huma kwini mani tola a wu ri khanselara kwini ya ANC kumbe hi ku lava laha hi tirha hinkwerhu hina hi leswi lavaka swi hi lava ku hina hi khomana hinkwerhu hi tirha hinkwerhu hi leswi lavaka swona ntsene I love swona swa ku wa dyela loko va dyela ni dyela na defender nga defend xo xi nga defendeki xi xa wi destroyeleni ka swa hina come on man come on and ku ti-comments a veri ngo yaliya loko se ni kha ni cheka ti-comments ngo veri mabanana yi invite Osongo Mr Post eka car wash that's why va kha yi defend ni kha ni cheka ti-comments there stuff so hey na hi protecta vudyela loko yena swa ku hawa a yina kha ka tirha mabanana mara swi komba ku loko va cheka ni hlaya ti-comments veri Osongo Mr Post a yi hlayisa vudyela loko kha ni cheka la and stuff so I'm not sure ntiyiso wu fika kwini loko ku ri swona hi mpela ya car wash ya yena misa luwa yo karhi hi vuriwaka ni nge vuli hi vito for now swi vula tani ku hayi hi mpela hi nga kha hi protecta vudyela hayi a reds hayi okay yeah emdevevele khivi ya ka DJ Sizer as mi swi tivaka already updating a xi le ku trendeni swinene can you guess ku a nga ri ka number man sweswi na hi vete hi skipa la hi nga ze house ta nkarhi mi ta swi vona ku xisa lexi nga xi ri ka number man ni nge mi kombisela ka this section na ku mi komba mi nga ta vheta mi va mi swi voni let's go can you guess because last time loko hi update a xi ri ka number 10 so can you guess xi le ka number man a xi le ku beni dime xi le ka hi ku trenda hi risimu ra Xitsonga xi le ka level yo mahingani so dimeni a xi be power yin'wana dimeni a xi be power ka simple of course ra ti 25 ta May loko fika hi cheka hi kuma ku DJ Sizer xi le ka number 8 so nga vula tani ku congratulations to DJ Sizer matimu leswi nga ku swi endleni loko hi yimeleni rixaka ra Vatsonga vele ku swi voneni na lavan'wana va le handle ku a ku na Mutsonga la ku na Mutsonga la so hi nga vula ku hayi i mhaka kahle swinene leswi swi nga ku humeleleni laha xi le ku trenda ndime xi trenda ku fana very nova na ku hun'we wa ku lovaka so xi trenda hi level ya yena so xi le ku hlupheni xi trenda hi level yo Drake le henhla le yena Drake ya nga ku trenda swinene na vo men's music vaZulu xi kwale dimen xi kwale so hayi a khensa swinene DJ Sizer hi yimerini as Vatsonga hi no rhandza ku khensa swi kahle swinene mijeko kha ya mahlweni na zi vanhu va ti jealous loko swi kha swi fambisana na yena swi yimela i xi le kwini munhu loko a ri ku beni le ku beni DJ Sizer xi le ku beni xi le ku rhandziweni swinene hi vanhu swilo swi le ku n'wi fambeleni so nga vula tani ku congratulations to him ya i mhaka kahle swinene leyi a nga ku hi endleni kwalano ku ni le ku yini kwala YouTube nkarhi wun'wana no baza ni tirhisa swin'wana I think maybe I made a mistake there so nga kha hi vula tani ku congratulations to him i mhaka kahle swinene hi leswo loko ku ri amgeza subscribe ta ka vula mi tlika subscribe